agradecemos a parte do governo de Minas, Ministério do Planejamento, Investimento Estratégico, a representante de Icare, nós agradecemos muito voto, pela manhã. E a classe de ninja, classe médica, classe médica, sabe de maneira que tem, Maya Regiment. Dia Marcelo Foto na parte que foto dia masih solo di Timor Leste. Kita mau convidar dia votar di Baito Foto. Ao mesmo tempo, a cara mostra só votar de não bem-vindo com a sua excelência. Boa tarde e bem-vindo. Lori, Federação Motociclismo Timor-Leste, FMT, não começamos. A Caracato, bem-vindo. Para Sua Excelência, Senhor Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Senhor Nélio Isaac, deve marcar a presença em Patinane. Vai ter boa presença, halo na kuno dutan, fier no assegura de também a parte de esporte de linha, motociclismo de linha. Atau tem talento pensar se bele sayona jovem nevema dia jovem neve maduro atau bele para competir em mundo internacional. Sama nem malu serhoto ia italia evento dene kita suporta máximo husi Ministério de Juventude e Desporto, Arte e Cultura. Ia tempo dene hakara ko sa tobay toto dili bahare na insira dili basagere hadomi desportiva e a parte motociclismo niya Lori Federação de Nara hakara agradece na parte do Ministério de Juventude e Desporto, Arte e Cultura atu na parte da posse de tulong atu tau mata na parte da talento de Juventude setia de bema carreira da o insira tudo e loro ohi loro abang loro barua. Kita mos convida, a Federação convida a nação vizinha Sira, tim cermas leva, pembala hamutu tolu mulu, makmayo si Atambua, Kepa, Soe, Toya Surabaya, Toya Bali, Toya Jakarta, Bandung, Sira hotu mai competene, hatudo ona exemplo dia para Timor Sira. Tambah durante Sira ni talento, Sira halu Timor, Sira hanoi yang cerne maksimal makanena. Mas bem quando itu convida vai dius termai ia demak ser consciente de angkatan sene talento tidak toh hina ba ia durante semana ida semana rua nilaran ser halo treine hene itu dia pembalap vizinho sira mos ajuda Timor Sira sira fo faz sete experiência ruma sete técnica ruma para Timor Sira nomos mecânico sira mos faz sete experiência ruma para mecânico para rotrei finia e fier kata quando bahira sira esta experiência dia kasane kita mos pelihatan na convite usi nação vizinho sira bahira convite tenia pembalap sira do balai Jakarta sira ia ona semi experiência bara também Federação Esporte na Fati vai a campo da Federação Sindian dia kona mas vê se maximal também a distância de ver tilos se loca tá em tua standar linha ho kilo de balo tilos bagi dane sidap to tambah tatene kata sei tatulok ke kare kita selaha o sambara bitan tambah idene iya dona kita menda tane dia ba dormunia o valorsania o mai tentuan ya takinia por depois campo ne sai campo multifunsi para celebração do outro campo ne tá usando a parte ya parte da demo agora é a federação
Kita ada daw ba VIP siya. Dia larang kelas ini yang kita ni alin peto ini. Oi, yang kikuan ni halai, hal dia tu ni, tapi ni ada hari ni kikuan, tapi hari ni kikuan juga. Apa ni makawan ni? Kalian jika ruang motor barang terkebis. Baik quando está na prepara condições sudah capaz agora que apresenta essa linha talento nem mate de leva determinada. Também kalau noi musuh dapat jovem tira ia dilara ia tibor lara toma kari ia talento motor mai ia kasih tolu ne. Abele halai dia sana lara sana bot. Quando ia acidente me asoro buat tolu har. Primeiro, me asoro que polícia nacional ele para parte de trânsito dia. Segundo, me acidente me tem que ir para hospital. Terceiro, me tem que ir lá com minha vida. Apalagi kalau noi kita tem que preparar pati makina ni lakukan express. Fokus yang mana bagi starter ni? Iya, kelas ini kelas medik 155 cc pun up. Kita ada kita apa? Gadis payung sudah dapat di rumah apa itu terbalap dia. Jadi ini kualifikasi time. Dia lem hati, hari ini dia berusaha dunia, setiap poin, pakai poin atau skor sama kira orang apa dunia nomor dua. Kita ada go. Cross the pessoas que agora dá uma tabela completa onde a mão é mal que recebe. Dia kan dapat agora dapat 5 detik saja. Ada yang kita berfaham tu.
Ada kawasan yang kelas ini oleh resultado de temas baik untuk saya ia parte duri dia untuk poin-poin di temas importante di temas dia itu dalam satu dua orang lama. Sama dengan kau baik bulan Februari masih ada poin dia dari ambil dia benar dari masih dari benar dia ada satu kepala pada proses kembali kompetisinya masih ada di dalam refresca berani dia kontari yang akan kompeten apa tu mana masih yang mau jangan tidak ada bela kalau dia di banyak di pertalan itu tuh dari apa baru di kompeten dia mundur jalan sama dengan kalau sudah nama di kampanye kalau orang orang dahulu. Cuenta. Dia baklasi dan ada sohi heta confirmação se federação kata kohi baklasi dan kelas ada kelas internasional. Baik mas kita hatele dia kata kohi idadi 14 mai karai masih standar internasional. Baklasi dan para futuro baik Timor para ia tatu asuru ia evento internasional. Também baklasi dan ame se convida os ida respeita toma baik tania Sua Excelência, Senhor Ministro de Juventude, Esporte e Agricultura, nós os cidadãos se convidamos a minha Excelência, Chefe de Estado Major das Valentim, FDTEL, Tenente General Paulo Ratelai, nós os cidadãos se convidamos e tinha Diretor Utama da Pertamina Internacional Timor, convidamos o Senhor Deputado, Senhor Mateus Ene, os cidadãos kita terbahakat ba Hanesamos pendiri ba Federação Motociclismo Timor-Leste e convidamos para representantes de MCI Dinia, o Ministério do Planejamento Dinia, representante, os idamos sehakat baia setuil itania vice-presidente da Federação, Sr. Eder Maxi Orientela, os idamos sebahal abertura ini pada poin program itu evento itu. Kita cek unik na ona, unik tapi yang unik ketika tempo dan lebih dekat, tambah unik evento ini general mesa ini, bagi general mesa naik pada evento itu, kami sedang komemorasi orang Valentim, bagian satu residual, tambahnya ada semua naik unik general Mayuluk dia. Agar dia setiap main lepas ini maka baiknya untuk general lebih unik dulu gele. Filolo kita hadiman dia perutapan dia general tegi mai itus mai bentang naik mai bentuk atau general tegi mai uluk dia ohi yang akompanyamento di Presiden Federação Sr. Longi Model Sr. Eder Adasan Vice Presidente Federação e itu anta bala Tamanya maka bayar kelas juvenil itu Timor naik luar. Seperti alih dari benar, baik benda dalam sebuah kenapa Federação kali dapat silat. Tamanya maksud gol silat juvenil silat. Juvenil nakar pasti berdekat. La Osia está na boa, la Osia del Panova, la Osia para Pantai Calapa, la Osia para Taipei,
tambah selakong bidang pamilya maklako. Sama dia makaunoy mayane si kasay talay do dia kita siya katren de narambos di seluruh timor narambah yang kita kenal. Dia agradecemos baitnya Makar Pro yang Marculino Mussolini setelah moto pro sampai Horbai hira semana de lupa pano aware sera treina habia sane sira po tetmut rui seto har ta ki kuan mai sira mono tia hader mai po di motor halai na pati to motor maklalia mak sera para motor selia sira kontuno na pati tabane makawnoi sira rui ne ane sa rui bena bela prokara de senia tabane makawnoi ila kalau moi ane sa doro bangun dunia doro haru kami orang ini dia kata jadi ane sama orang dari Demak itu tuh orang historik itu tuh komemoran orang Palestina ini batina hampir resiwan sama dengan negara negara desa Ele sudah Sr. Eller, Sr. Vice-Presidente de Geração, saya halo kontak dengan Bahia Sira, ya wedding zoom ini, aku perkara label halo lagi, jangan label loke tambah sudah punya yaitu Sira makseba apertura, simbolicamente ada sang loke onai punya evento by lorong idoi, lorong abang di Bayrua. Karena maka oscila que se acompaña ba akar ko sa iba so excelente kata sponsor de mak sa sponsor utama makanesa Pertamina Internacional Timor tema de Pertamina Internacional Timor Rodres 2023. Sebenarnya agradecemos a Pertamina, vamos a tu TNB, anak sponsor kita, yang tem tidak berbeda ya pakinannya. Garistar ya atu atenção tanpa ofile dengan VIP dengan presidensial sehat dan apa? Aku doke abertura pada evento Rodres 2023. Obrigado, meus Bahia, da Polícia Nacional Timor-Leste, PNT, uma serviço muito cooperação de segura, Bapak Tigane, e beliau Pak Hawanoi, agora de café dengan kata punya polisi ya, bagi kami hari ini ceramos komprehensif dengan kata pating hari seguro dulu mak ini. Kali kita tambah tambah kampularan itulah segura malu. Ambulans ini memang para pihak oleh sepeda tomat, servisi presiden não mostra presente gravação do motociclismo, acompanha-la, e tem suas dentro, a Tuhakat Bahia, Papi, Star, ini kita ada kata Joel, dari sosialis, general, dari ministro, dari mau si berkaitan dengan direktur utama Pertamina Internasional Timor, representando CFCI ini. Sí, simbólicamente apertura bagiannya seremonia Road Race Pertamina Internasional Timor Road Race 2023.
Kaya na ba, ikakumpanya na pati, iya, kaya sua silêncio, sirap agora na pati, isigay pini niya parparehan at halong abertura, biar karakter itali, ito na ba, ito Presidente de Federação, Sr. Luís Monteiro, ou Vice-Presidente de Federação, Sr. Heller Vieira, se Lori tinha VIP sira, bahaya lah ya saat istar ini ya, pura tebes. Kita acompanha na ba, kita ada Federação a presença da linha de bala sira bahia, sosialisasi sira, atu hari muisai, ya komentari baru, si tenia selain sira. Kita ada sosialisasi dari ministru sekuliah lah Glenn, hanya sampai balap kita hoping ida di Ozi, atau Batozi. Dia ke agar restaurant, usai ke kita pilih sana para ya futuro, bah kita ada kompet para itu. Glenn ini yang rumah tentunya, Glenn. Kayaknya rumah tentunya. Acompanhando seu general, seu ministro, seu deputado, diretor departamento internacional de Timor, kota MCI dunia, parlamento dunia, sira acompanha ela, cada dia ela vai ter preparar sira e entrega para o presidente da nação ou vice-presidente a tua para kita para fazer. Ini dari televisi federação, Coco pela presença itania crosser kapal sira na beor na pila kompete ina. A amizade que temos entre Sira com Manafira e Então, me mandei dizer sobre os farmacêuticos de terima kasih untuk pejabat negara yang sempat ngobrol dengan para pembalap dari Indonesia, lagi memperhatikan para pembalap yang kemarin dapat kecelakaan. Jadi penuh keakraban antara pemerintah Timor Leste dengan pembalap-pembalap dari negara tetangga Asia. Luar biasa. Nanti kita lanjut sedikit bagian startnya. Terima kasih untuk Indonesia. Selamat datang ke arena Pasitolo di Timor Leste.
Dia kenapa di federação se explica ela sistema vai estar linha também acompanha ainda o presidente da federação, não o vice-presidente da federação. Não, open ini. Dia kita itu dia selesai saya beri ke ini apa? Partai di Bangos sekarang pada restar. Rivela ufficialmente Itania Road Race Di Nederland pode comemorar loro Valentim para Walu. Ya, 2023 kita começa a abertura by Road Race 2023. Então toda atenção, né, vá? Sua Excelência Ministro Juventude, Desporto e Arte e Cultura, Maxi de Bandeira. Se acompanha na vai a Sua Excelência Senhor General, nós também na vai Senhor Diretor Utama Pertamina Internacional Timor, nós também representantes do Ministério MCI Linha, nós do Ministério do Planejamento Linha e na Baqueira, se acompanha, nós o Senhor Deputado, o Senhor Mateus Sineva. Pura Kevin. E acontece curva também. Obrigado da Sua Excelência. Obrigado pela abertura pura também. Lori Federação de Naranja Caracató, obrigado. Eu agradeço. Obrigado da Deixa eu Deus que tem nada especial essa bebê, mas a presença aí na Loro da Rulo. Kita lihat ini mah berbeda dapat menjual masih hoy. Kita dapat dapat ini. Sudah terus, jangan pada berusaha terus. Malah terus berusaha terus. Sudah bermana.
clase de Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bien, remata. Bien, para clase de remate horizontal. Equipa di juri, ilo tutu halai betul, equipa di juri makanesa, tutu lebe makin hatene liu, isila makatene liu saya maknama permeru, ila observeru de pwede yung payang di rumah, equipa juri maksen hatene. El tamane maksen monta hela, sikiti di palo ya start niya, sampai dengan saya konten ya client, lebih, tamane maksen taula, sikiti ya start niya. Akan konten itu sponsor dia nomor para kita lihat sosial